Ngepluk krambil dewek guys. Di video tok tek wingi sore guys. Ceritane kepengin jangan jantung disanten guys. Berhubung inyorat yang nyelumbat, jadi langsung bae tak geblok ya guys. Nah, sing penting tolingo kebelah, jadi bisa dicukil kerambile kena nggak jangan ya guys. Jane-jane ya kepengin perintah ning garep perintah karo sopo guys. Masa iyo sambat karo tonggone ra penak, jadi tak gebluk dewek bae. Ki berhasil kebelah tapi ne ya remuk ajur alah biu. Rak popo lah sing penting egin kena nggo jangan iya rak guys.